Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teseryetay wita alawas na pauluan. Gura, kan ayat, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Mapan ka ijay pagadalan, agam panggaasay, tadi kaagaramid iti madi a pangayaban kanyak ti maestram. Maihiliw lang ni maestrami kada kayo. Iso apayaban da kayo, nanang. Ay, basta tong palunak. Jak kayat nga agaramid ka iti madi ijay pagadalan. Agturpos kanton iti high school. Isong agnakam ka. Anya kumangay ti aramidak ama di, nanang. Nagsayatak to pa ije pagadalan. Anya nagsayaak. Tapno ammom, adon ti masursuron kan ka ije pagadalan nyo. Jonas, makita mo ka di dyan nakatugaw ijay sango a babae. Transferin sa amot day. Itala nga makita ka dito eh. Transferi ayamat. Naggapon samot lang iti sa bali a seksyon. Saan? Itala nga makita ka dito pagadalan tayo. Ay, timmalyaw. Ay na, nagkutong. Urahin ta. Ibaganto ni ma'am. Ngayam muna ti bagina. Anya nga ta tinagan na. Ibilin nga ta ni ma'am, nga agsao. Ta ibaga na tinagan na. Kasta mo ter aramidan ni ma'am. Nuada ka barbaro ka klase tayo. Ha, pag-iso. Adan ni ma'am. Isunti umunag. Good morning, class. Ada ka barbaro aka klase yo ita. Suset, yamamom ti bagim balasang ko. Siyak ni Suset Baret. Nagapuak ijay kabangibang nga pagadalan. Anya? Jak naawatan ti apelyedo ma. Suset karat ka di. Quiet! Sika, Jonas. Adan samot diferensya ti panagdengeg mo. Kastamot ti panagdangag ko, ma'am. Suset karat. Jonas! Anya tinagan na, ma'am? Satanas? Ha? Hoy! Satanas ayamat! Jonas! Kasjay mat nga mintidengeg ko. Kasla satanas. Sika karat! Amom ka di ti kayat asawon ti karat. Nagutong! Sumardeng kan, Jonas. Ala, sumardeng kayon. Awanan ti agsinnong bat. Kaya tumalangkyaw ka. Asino ti berbiro kam? Kaya't kumanti makabalas iti daydian ang ibaga sa tanasak. Si kamot nga mintim mo na. Imbagam akarat kat naglawag mat abaret. Rabak ko lang mat. Uray iso kat rinabak na kamat. Apay mapikon ka ngay bro. Saan ko asar dengan arabaken? Tamakita na. No saan mo't amapikon? Kita mo. Ni karat ako tungit. Mangmangan ije kantin. Ay, mapanak man ije ayan na. Umasidagmat ni Jonas kadata. Ang mga numang sutil mananday ta, Jonas. Pumanaw tan. Sige, uy, nagpartak ka na magna. Urahin na ka. Aday ta ni Jonas. Mang sutil manan. Uy, sayang lang tikan kanam. Apay ko maasayang. Kat saan ko mat ngay balbal lang. Sayang tikan kanam. Tasan kamot lang alumukmag. Nagkutong ka. Kasla ka la impasikig abigaw. Uray ta sa anak mat ngagsaksakit. Titakan. Nagloko na Jonas. Imbaga nakit din asayang kanutikan kanam. Jak malipatan jay damo a panagsaok ije classroom. Nga ibaga na akarat. Unukot tungit ka no ti apelyedo. Iso nga imbaga mat asatanas tinagan na a Jonas. Makapasar day ja tao. Kunamlano asino akataaran. In fairness, adamot kit di itsura ajay tao. Ure ada itsura na. No kasjay ti kababalin na. Makapaasar. O sige, mapantan ijay room tayo. Sumraktan.
Da kayo matgaya man. Kunak no agyan kayo pa Jerome ti paborito ma subject. Apay, anya ko mati paborito ka subject? Kat no resist ti paborito ma subject. Isu akanayon kay kantin. Isu kantin mo ti paborito marom. Oh, Ay no, mabalin la ko maamang ulatan iti tao. Ulan ka kumankat. san mo nga ipakpakol dagi tatakyag mo? Ta sigurado ana sakit ti tulang ang maipakol. Tulang ko naman. Awan lasag na. Igaraw mo manan, Jonas Satanas. Ha? Adala ko madakkel nga ikan dito ita ipasakmol ka. Si kakit di ati ikan. Suron kon, kita ka manlangan. Ay, si kaman timang bagbagakan ni Jonas. Taimbaga ti maysa ka dagiti kaadalan na. Nga adda ka na yun na asutilan ijay pagadalan da. Dagiti kaadalan na ati bagbagam. Ibagam adidas asit ganti anak mo. Ay, tipay kaadalan na ti bagbagaan. Ay, agpada kayo launay ijay anak mo. Asaan nga umno ti panagrasrason na. Sika ti akin anak. No siya putot ko. Aganak ay ti lalaki. Ay, iso akas jay anak mo. Takas takamot ngamin, Conrad. Imalakan ka ti anak mo. Putot ko nga rod. Di siyempre umalakan yak. Agbungaya mo't iti mangga ti mansanas. Alaman. Panawan nakman la dito yan. Mga no makaisawang ak iti saan nga umno. Papanawon nak. Papanakon ngay. Apay, mabiyag mo nga rod dagiti ubing nga siksika. Amo maya ti agaradaw iti mulaan niyaw nga gina. Conrado aya. Sabalin tinaturturong ti saritaan. Hay, siyak man laangan ti pumanaw. Oh, apay anak kami suot ka nagawid, Suset. Didakla ko man inyalis iti pagadalan nanang. Ijayak la ko man ayan ni Lola nagadal. Anya ka diti pariko, taapay adi mo kayat ditoy. Kagurak ti may sa akadalak nanang. Sutil day dya tao. Awan mo't ngamin kadwak dito'y balay. Sa pimanaw mo't ni Lulam. Tanapan mo't iji balay ti kabsat ko. Adayumat ngamin ijay. No ijay ti pagadalak. Idinto ta dito'y kat asidag. No adda sutil a tao, bayamlatan anak ko. Saan mon atutupan? Igagara na ngamin ti umasidag kanyak sanak sutilan. No makita na amasurun ka, ad-addaan na kaasutilan. Kasta ti arami dagiti tattao asutil, anak ko. Kagurgurak day jay a tao, nanang. Oh, apay adi kagsakar. Anya nga ti pag-reviewam no kasta. Saan na bali Tagsaksakar ni Suset. Pag-reviewan na jay saksakarin na. Basta adda aramidek. Nga uray sa anak ngagsakar iti notebook ko. Adda pag-review Anya man ti plano maya. Kitaham to indon madanon. Nalakalang ti aramidek. Sa anak pa yung agbanog. Amangan no anya man ta, bro. Masapol nga ag-review kayo analaing. Tada examyo, inton biyernes. Ariglado, ma'am. Nalakalaang ti ag-review. Itaman pa nga ibagam analakalaang ti ag-review, Jonas. Makita ita ti awan pag-reviewan na, ma'am. Siguraduam, anangaton to ti maalam iti examyo. Barang no saan ang maungaw ti hutak ko no ikargak ti linaon ti notebook, ma'am. Anya? Hoy, sika, Jonas. Huwag yamanan ti saan nga umno asungbat mo. Ag-review ako ma. Ngam awan matan di notebook ko. Ayan na ngay. Ne, inruwaro mo ba't amin na linaon ti bag mo? Apay akas na mariribukan ka. Ag-review ako ma. Ngam
Awan matan ti notebook ko, nagsakarak iti imbaga ni maestra a reviewin mi, nanang. Amangan mo't no na ibati mi di pagadalan nyo. Anya nga ita ti pag-review nababalakit di ti maalak iti examen mi. Sapay awan ka ruba tayo akaadalam. Tapno makireview ka kumalaangan, anak ko. Awagak man ni Aileen. Damagak no nailaok ijay bag na ti notebook ko. Hello, gayam. Nakaawag ka mat? Madama ti pa nagrepasok. Saan mo ka diyan nakita ti notebook ko? Awan matan dito'y bag ko. Ha? Mabit lang takita ka dagiti notebook ko. Amangan no nailaok. Hello, friend. Awan mat ka dagiti gamit ko. Ayan na nga rudan ngay. Katinton bigatan ti examen tayo. Ay sus, kasano daytan? Uray ko man no asidag ka. Tao may kalaangan makireview kanyak. Kasano nga rudan? Anyapay nga iti maalak iti examen tayo. O sige nga rudan, gayam. Bye. Una yan. Sige, bye friend. Day, itaman pa'y anapas nagkangagripaso. Sika, Jonas. Adda nga min kayat ko akan tiyawan inton bigat, nanang. Ay, di ka ko maagar-aramid iti kalukwan. Isungarod nga agripaso Tapno na nga to ti maalak, nanang. Apay akalukwan ti maaramid ko ako nayo. Ay na, sagsaga na ang manan ti kunam akan tiyawam. Saan aya? Mangnamnam ak amayat ti mapasamak inton bigat, nanang. Ay, basta. Saan ka nga agaramid iti maday? Awan ti mati nga ramidek. Masigurado nga damakan tiyawak inton bigat, nanang. Hello, gayam. Sinapsapang mo ti mawag. Pangaasim man, tamasapa tama pa ni J School. Makireview ak di ta notebook mo. Abay, awan latta ti notebook mo? Awan nga ron. Masapa ka kumanta makireview ak. Uwan, sige. Saan ka ngagdanag? Agrobatak nga rudan. Taksin narak tayo dya pagadalan. Agyaman ako unay gayam. Nakasagana akon ang mapaligay pagadalan. Madanagan ak ngamin, tadyak nakaripaso. Wanya, nakaripaso ka din? Una, syakpay. Adda makan tiyawak ita. Naikabesak ti enumerations kan identifications. Kastamot ti definitions. Ngam ka sinisuset. Naalam ti notebook na. Kasano ngay ang makan tiyawak? No saan ko alibasan ti notebook na? Oh, Isublim iti tugaw na. Tapno di ka makabasol. sige. Inak isubli. Naka-review ak matan. Yung ka na. Sakbay asumangpad ni Suset. Inak manlangan. Iparabaw kulatan iti armchair na. Delikado ka. Numamuan dati naramid mo. Adda akon dito'y tugaw ni Karat. Alaak iti bag ko ti notebook na. Ta iparabaw ko iti armchair na. Dayta. No kasta, sika tinangala iti notebook ko. Talaga satanas ka, nagalas ti aramid mo, agtatakaw! Anyang agtatakaw. Isublik ayapay no agtatakawak. Jack naka-review gapo iti aramid mo. Satanas ka, kukwa mo day ta tinakaw mo. Amok nga ino anya ting kabil mo dita notebook ko. Ha? Adda ayamat na taera satanas. Oy, sika ata skeleton ka. Awanan tinakitak akadaksan a tao, no saan asika. Oh, apa yun? Anya ti mapaspasamak, ha? Tinakaw ni satanas ti notebook ko, idi kalman ma'am. Iso ajak naka-review. Saan ko mat atinakaw, ma'am? Binulod ko lang mat. Isublik pa'y ayan, wag tatakawak. Ajak naka-review ma'am. Tinakaw na ti notebook ko. Sami, anya ti mapaspasamak kada Suset kan Jonas di taunag.
Damagam to kini Suset. Bigat. Anyaman nga tan tinaramid ni Jonas kan ni Suset. Amangan no may papan iti notebook ni Suset. Notebook? Mapukpukaw nga min ti notebook ni Suset kat. Nakita na siguro ti panang isubli ni Jonas. Kayat mo asawan. Ni Jonas tinangala iti notebook ni Suset. Isong arod nga insubli na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serye tayo itaalawas na puluan. Gura, kan aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para itaradyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.